ti Masakbayan. Ti napalabas, naibagan ni Nicole ken ni Melba, ngagdadagsenan daytoy. Kabayatan na, rinaot dagiti soldados dagiti rebelde, ket napaltugan ti dua asaka ni Diego. Napakaruan ti saka na, isu akapilitan a maputed. Naidanon met ken ni Nicole ti napasamak. Papagayam, denggan ti tuloy ti seryeta yu itaalawas a napaulwan. Ambisyosa, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Ti kasamiento ti asino man a soldado ti maawagan, anyaman ti mapasamak iti soldado. Kat, kumusta ni Diego? Saan na makasubli ka soldado? Tanaputed, dagiti doasaka na. Timat kasamiento ti mangawat iti benepisyo, gapu iti napasamak ka ni Diego. Anya, katsyak, kasano akon? Ay, sapay masikugkan. Aganak kaabalasa. Masapul asan ang mapaay ti ambisyon ko nga agnaad iti syudad. Anya nga ti aramidam? Kasano na aganak kan? Di kapilitan nga agawid kan iti lugar tayo? Sigurado nga gungot dagiti dadakkel ko. No maamuan dati kasasaad ko. Anya ka di ti pampanunutan. Naliday ka mat. Malagip ko ni Diego. Dito'y kami anang kita. Inarapang apo ang babaan kan ko na. Agnaadak dito'y syudad. Ngaman niya tinapasama. At damat gayam asawa tiawanan bain alalaki. Madingamin no agaramat ka iti sabali at tao tapno magunod mo ti ambisyon mo. Uray anya ang pamuspusan, aramida. Saan ka dingad-adda na isagmak ka? Nagsikog ka, adi na oras. Awanan pain ngamin daya, Diego. Mga ramatak manan iti sabali. Napod ng samat ni Chris kanya. Anya? Aramata manan ni Chris? Apay kiti na saan? Saan kumamot ani Chris? Nasingpot ni Chris. Anya? Apay analiday ka balasang ko. Kunang amin ni Nicole, nga aramatan naman ni Chris, tapno magunod na ti ambisyon na, nana. Apay nga rod amalidayan ka. Adda ken ni Chris dayta, no paaramat ken kwa na. Diyak namin kaya may sagmak ni Chris, nana. Kasla maawat ako, no apay adi mo kaya't ama isagmak ni Chris, balasag ko. Anya ka diti amuyo ang makagapo, nana. Agayat ka ken ni Chris, balasang ko. Ha? Saan mo't nana? No isakit mo ti may sa tao. Kaawatan, nga addarik nam ken kuana. Mapanak ije syudad, kaya't mo ka diti sumurot kanyak. Kaano ka kadi amapan? Umayak mamat. Saan mat ngamin nga agawid dya anak ko? Enton bigat, masapata, tapno makadanon tadagos. Alaman nga rod, tay nakmangala itinatag, taimbag lang nga ipasabat kumat ijay. Sana bale, tain tudo kanyak ni Nicole ti boarding house da. Green ti pintor na. Padasag ka pagawidan. Makapadanag mat no at damadama garin no upak. Saan mat kidi akanayon nga adda rin no upak ijay. Ne, da kayo matgayam, nana. Imbagmanta na kaumay kayo dito yung syudad. Wen balasang ko. Ayan ka din ni Nicole? Aday di si Ledmi, nana. Nakaidda. Madmadi samot ti bagina. Agurigor ka diti anak ko, basang? Saan, nana? Ala, umay kayo tamapantayo iti ayan na. Alaman nga rod, mailiwak pa ikat kan kuanan. Sino ka diti kadwayo nga imay dito eh? Ay, ni Mara, ngam ada ka no papanan na. Insuro na laeng dito, isa napanmet laeng ija papanan na. Umay kayo nga rodan, tamapan tayo iti si Ledmi, nana.
nanang, asino ti kadwa yung imay dito eh. Kasano nga amuyo dito eh. Insuro ni Mara. Ada ka dirikrik na, tanakailad ka mat? Ay, awan nanang. Nabanugak la siguro. Tanagmalmalumak ang nakatakder iji restaurant. Ag-awid talaangan, tapno saan ka nga agmalmalam ang nakatakder. Diyak kayat ijay away nanang. Kayat ko dito yung syudad. Apay ka di adi mo kayat ijay. Katawan mo't unay adu at trabahom. Awan ti pagsweldoan ijay nanang. Awan makukwarta. No kayat mo ti kwarta, ingka makitang dana. Ay, diyak kayat yagmalmalam nga agkainaran nanang. Debra, agawit ta ka din ijay away. Di mo matkadwa ni Nicole. Kunak man no yawid maun. Saan namat akayat ti agawid ijay away? Kayat na kano dito eh. Ti kinawan siguro ti pagswelduan ti saan na pangayatan ijay lugar tayaw. Day tama ti rason na. Saan kumat nga rod ang mapilit? Anya pa'y ngay. Inta nga roda na ijay terminal ti basa. Huwag na. Kunak no mayawid ko ti anak ko. Saan mo't? Kat umay kan tumanan dito'y syudad nga umiliw kan kwa na. Ay, anya pahingay, no di kasta. Saan akas idi, anakahitan alert tayo. Mabalinan ti rumwar. Basta saan nga itirwar ti syudad. Intamamat mang restaurant, sir? Iti restaurant, akanayon yung apapanan idi ka ni Diego? Wen, sir. Sir Patak man jay may sa servidora ijay. Nasingpad kan napintas. Ikagumaam nga ruda, barang makaasawa ka maten. Tapno da pakidayaan. No kaya't naklakit di, may sakan to aninong sir. Ariglado, di talaga yam. Uray tumulong ak pa iti gastos. Nagmayatin nga no kasta, sir. Adamang tulong kanyak iti gastos. Isu nga ikagumaam. Nabayag basit adi ka imimay dito restaurant. O sige, agtugaw kayo. O, adi ti menu book. Agyaman kami. Awan ang yaman na, sir. Oh, Chris, kumusta ka? Kastoy ta. Kumusta ka mat, Nicole? Kastilat naman. Itataawanan ti rebelde. Mayalis kayo kadimanan iti destino? Urayan mi, no anya ti order iti nga to. No awan ti order, dito'y kami pa'y. Nasaya at matnogyan kayo pa'y dito'y. Nataltalgad mat na ang ti syudad, no da kayo asoldado. Kaya't yung kaditi ka dami? Permian, kasano kami kumano awan kayo? Tinagi kwa siguro dagiti rebelde ti daduma apasda. Diyak makita ni Melba Ayan na ka di. Tumultulong iti kusina. Nagbakasyon nga mintay kusinero. Amom ka di, nga idiada ka diti kusina, imay da Chris. Kasta ka di? Sikati nagserbi ka dakwada? Una, penayaban na. Ay na, nagragsak pa'y amakisarsarita kanya. Barang iso ti pakabuklan ti ambisyon ko. Apay aya nga aramidem nga abalbalay ti ayat, gapo iti ambisyon mo. Siyempre, tapno matungpal ti ambisyon ko, ti arapaap ko. Imo na, naisagma ka ni Diego. Masikog ka pa yan. Saanan ita? Apa yan? Kanayon kamatan nga aguyak. Apay ngamin adi ka mapanagpa-doktor. Ay, adayo pa'y itibagis na iti nga uyak. Nakalang abak la siguro iti agduduma asok, iti adarin no pa. Imbagadamat ngamin idi nga agmas tayo. Di kamat nagmas. Ay, masikuranak nga rod, akanayon anak kamas. Hello, Diego. Kumusta kan? Kastulata, bro. Nakatugaw iti wheelchair. Maladingita nakparakan ka, bro. Ngaman niya nga rod. Sana bale. Ta saan kayo umat nga agrigrigat iti pamilya? Well, matkindi. Ngam, dumalat ta. No kumpleto ti saka. Makapan ka iti kayat mga papanan. Wen matkit diya, bro. Kasano kayo matita, bro?
Awanan dagiti rebelde, idi simang pet reinforcement. Nagbutang damot laeng. Agyan kayo kadipay dita. Nalabit, awan pa'y ngamin ti order iti nga to, nga umalis kamin. Kastapay bro, umawag ak tumanen. Bye. Oh, aldawan. Apay adi ka pala nakarubwat. Intan iji restaurant. Nagdagsan ti barokong ko. Aglaladot. Saan ka kadi asumrag? Barang makaumayak inton malam. Tani, marigata nakita pa nagsikog ko. Uyak kan tumat namin nga uyak. Kaduan kan iti doktor. Iturog ko lang dito mayatan. O sige, maturog ka nga rudan. Tamapanak mo tan iti restaurant. O sige, taumayak inton malam. Ne, si kamot gayam dayta. Apay Melba, di na ka din mabigbig? Nakangato nga min ti basbasaam ang menu book. Nakalingad iti rupam. Punaklakit din o di na kon mabigbig. Nakapili ka din iti orderam? Wen, dahito man, no? Awan samat ni Nicole. Awan, kunana nga inton malam asumrat. Kastagayan. Mabalin ka diti umay pumasyar iti boarding house yun? Mabalin lata Ada ijay ni Nicole. Di ka matsimrat itay. Umay ka no pumasyar ni Chris dito inton madamdama. Ha? Umay pumasya? Ay na, imbagman. Agsagana, tap na napintasak, iti matang na. Sige, orayam nga rod. Nabanugak namin. O sige, taurayik ni Chris dito'y salas. Kumarkaron samot day tauyak mo. Kan madlaw akimutong ka. Madlawan ta tiyan mo. Noon nga rod, saanan ang mailamang ti tiyan ko. Sapay sigod nga dabilbil ko. O sige, tamapanak kundi ta si Led. Anya nga tanga oras ng umay ni Chris. Diyak mo no anya nga oras. Urayom latan. Imbagman tayo may kapimasyar dito yung boarding house, Chris. Apa yan? Imres ka, met? May mayat kit di atap na sexy. Sexy ama si Kog? Anya nga tating kinaot na iti bulsana. Face mask. Ayan ka din ni Melba. Mabalin ka di pakiayab? Sige, tainak ayaban. Agyaman, nak. Nag-face mask kit din iti sangok, idinaguyag. Jaske, kaariyak na kaditi loko. Sinalbag day ta, Chris. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na dinggen, ti paggibusan, ti seryetayo itaalawas ang napaulwan. Ambisyosa, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay.